Allah Taala barımızın жүрөктөрүбүздү bir kılsın. Öz ara mamileleribizди оңдосун. Тынчтыктын, амандыктын жолдоруна жолдосун. Barыбызды Allah Taalam ilimsizliktин, imansыздыктын, zulumduktun, gününün karanlıklarından imandın, adalettүүлүктүн, boorukердиктин, адамгерчиликтин nuruna çıkarsın. Allah'ım barыбызды abersiz işlerden, жашыруун, aşkere fitnalardan saktasın. Allah'ım barыбыздын şu görüp turgan gözlөрүбүзгө, угуп турган кулактарыбызга, согуп турган жүрөктөрүбүзгө, ayal, bala çakalarımıza bereke versin. Allah'ım barımızın tövbalarımızды kabul kılsın. Antken al tövba kabul kılıcı var ayımdı zat. Barımızды şükür kılıçlardan kılsın. Allah'ın nimetlerine şükür kılıp, barktap, kadırlap, alkış aytıp, Жараткан Allah Taala'nın nimetlerin özü razı olgun. İşlerge sarptağınga Allah'ım barımızga jardam versin. Allah'ım barımızды korkpogon жүрөктөн, toybogon nafsiden, paydasız bilimden, kabul bolbogon duadan özgöçe saktasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erteli geç 8 nerseden pana tileyteli. Peygamberimiz qaysı nerseden pana tilese al adamga ziyan beret, jamandyk alıp kelet. Adamdın jaşoosун buzat al. Qaysınsı Allahumma inni a'udhu bika minel ham vel huzn vel azz vel kasal vel jubn vel bukhl ve dala'atid dayn ve galabatir rical. Ya Allah, kaygı, gıcalatçılıktan sakta, alsızlık, acz ve kasl, jalkooluktan sakta, alsızlıktan, jalkooluktan sakta, sarаңдыктан, korkoqtuktan sakta, qarızga watkandan jana qar, mындайча aytkанда zalimdарын qarından sakta depçi. Şu nerse bizge her birimiz ertemenen de Allah'dan sorap turuşubuz gerek. Ya Allah meni jalkooluktan sakta, sarаңдыктан sakta, korkoqtuktan sakta, kaygıdan sakta, gıcalatçılıktan sakta ya. Bunu sebeptegende kaygı gıcalatçılık da Allah'dan gelir. Bardık Allah'dan. Bunu oradan ne versin de Allah Teala? Batırlık versin. Tırışçaklık, menetkeşlik versin. Hareketçilik versin. Gönlü açıklık versin. Manayı jarıklık versin Allah Teala. Karızga batırvay, elhamdülillah. Zalimlerin zulümlüğünden, karından saktasın degan. Ötkönкү sabakta La ilahe illallah sözü en ulu söz, birinci canı akırkı söz. Şu La ilahe illallah'ın hurmatına alam jaralgan. Bardık paygambarlar jiberilgen. Bardık asmandan kitepler düşkön. Şu La ilahe illallah'ın hurmatı üçün. La ilahe illallah. Bardık adam atadan tartıp Muhammed Aleyhisselam'a çen gelgen paygambarlar bardık La ilahe illallah'a davat bergen. Biri başka iş kılgan emez. Birinci canı akırkı sözü La ilahe illallah olgan. Adam atamız Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bar kim? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Ya Yuhannas kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey adamlar, aytkıla la ilahe illallah dep. Baktılı olasınlar de. Baktılı olasınlar. Dünya ahiretin baktısızlığından kutulasınlar. İyigilikке jetesіңер. Dünyada dağı, ahirette dağı. Бұл alamdın canı. Adamdın denesinde can var. Oşun için meşitke geldik. Ne atağız? Oşun için uğu atağız. Oşun için düşünü atağız.
Ошон үчүн бирибизди карап атабыз. Денебизде жан бар экен, кыймылдап атабыз. Денеден жан чыкса эмне болот? Каяка мешитке келесиң? Албетте өзүң келбейсиң, бир алып келет сени, туура. Денеде жан бар. Биз пайдалуубуз, кыймыл аракеттебиз. Ааламда ла иляха иллаллах бар, ааламдын жаны бар. Кыймыл аракет. Ааламда ла иляха иллаллах чыктыбы? Бүттү. Ошол күн, ошол замат аалам талкананат. Жараксыздык болот. Кандай адам денесинен чыкканда жан, адам уже жараксыз. Бунун кереги жок уже. Эч ким керек эмес. Бадыша болсо элге керек эмес, эл болсо бадышага керек эмес. Ата болсо балага, бала болсо атага, күйөөсү болсо аялына, аял болсо күйөөсүнө уже керек эмес бул. Бир эле жерге керек, кабырстан деген аттуу жерге керек. Ошол жерге алып барып коет. Демек, ла иляха иллаллах бул ааламдын жаны. Пайгамбарыбыз айткан, кыямат болбойт деген, коркпой эле койгула. Аалам талкаланбайт. Дашшамсу кувират, билесизби кыямат болгондо кандай болот? Алла чагылтырып берип атат, айтып, Куранда кыяматты. Мына күн ушунча нуру менен, жарыгы менен нурсуз болуп калат да. Капкара, оролгон өчүп калат. Дашшамсу кувират, ва идан нужумун кадарат. Жылдыздар бар. Күндөн чоң жылдыздар бар. Талкаланат дейт, талкаланат. Ошолор талкаланып чөт. Не деген ал? Ва идал бихару фуджират, суджират деп келет. Океандар өрттөлөт. Азыр биз жыгаштын өрттөнгөнүн көргөнбүз. Азыр биз газдын, лаванын, көмүрдүн күйгөнүн көрүп келатабыз. Бирок пока суунун күйгөнүн көрө элекпиз азыр. Куранда Алла Таала айтат, кыямат болгондо бихар, океан, деңиздер өрттөлөт деп атат. Элестет көр, суу өрттөсө башка эмнеси калат ана? Мына тоо, бекем тоолор. Ва идал жибалу суйират. Охо. Бул тоолор бар го, канча бекем бул? Бирөө жылдыр алабы? Мына Ала тоону жылдыр көрүлөчү, бир нар жака бир сантиметр, 1 метр. Төө башын нар жылдыр көрчү бир. Кыямат болгондо буларын калкып калат. Булуттай болуп калат. Марра сахаб. Жөнөмтү жүрүп калат. Талкаланып кетет күн бул. Кыскасы мен башка жака өтүп кетпейм, мейли азыркы биздин мазмун кыямат боюнча меселе. Айта турган сөзүбүз кыямат. Ла иляха иллаллах ааламдын жаны. Ла иляха иллаллах ааламдын руху. Пайгамбарыбыздан сурады, мата саа, кыямат күн качан? Пайгамбардан сурап турушат эле сахабалар. Пайгамбарыбыз белгилерин айтып турат эле, тияк бияк. Пайгамбар бир хадисет, ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Аллах, Аллах, ва фи риваятин ла иляха иллаллах. Алла деген киши дүйнөдө болсо, ла иляха иллаллах деп айткан киши дүйнөдө болсо, кыямат болбойт деп. Ушинтип айткан киши эле болсо, бир ошонун ла иляха иллаллах деп айткан берекесинен күн чыгат. Жамгыр жаайт. Инсандарга, жиндерге, капырларга дегеним да, айвандарга, канаттуулардын баарына ырыскы берилип турат. Ошо ла иляха иллаллах деген айткан кишинин берекесинен Алла Таала ааламды жүргүзүп турат. Ошол акыркы айткан киши өлдүбү, аалам талканат. Демек ла иляха иллаллахнын өтө көп аттары бар. Ошонун аттарынын бүгүн 6-чысы калиматут таква. Өткөнкү сабакта айтканбыз, бунун бир аты калимату шахада. Ал-каулу стабит дедик. Калимату тойиба дедик. Буга чейин айтып келгенбиз. Мынакей, андан кийин калимату тойиба, кийин калиматул бакия дедик. Калимату таухид деп айтат. Таухид, калиматул иман бул.
Kalimatut tawhid hiya kalimatut taqwa. Şu la ilahe illallah'ını takva kelimesi dep koyar. Negizi tuğan iki nerseni unutmaylı. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah var go. Bu marifat kelimesi, abdiyat kelimesi. Qanday düşünөбүз? Marifat degen Allah'ını tanıy turgan kalima uşul. Allah'a kulçulduk kıla turgan kalima uşul. Bu kalima Allah'ını tanıy turgan da kalima. Tanıta turgan. İkincisi Allah'a kulçulduk kılıp Allah subhanahu ve ta'alaga baş eğip ibadat kıla turgan kalima. Kalimatut taqwa deydi. Kur'an'da Allah Teala aytkan bunu. Mınday degen. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Buna söz var. كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. İmam Tirmizi, İbn Cerir, Bayhaqi, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhudan rivayet keltirет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde Peygamberimiz Allah Teala'nın mına Kur'an'dağı ve elzemahum kelimatut takva degen ne degende? La ilahe illallah degen. Allah Teala Kur'an'da aytıyor. Allah Teala özünün elçisi Peygamber Muhammed aleyhisselam'a jana mu'minlarga özgöçü beypildik düşürdü. Sakina. Jana alardı kalimatut takva la ilahe illallah'a bekemdedi deydi. Elzemahum kalimat takva. Jana alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalar uşul kalima la ilahe illallah'a aqlule kanu ahaqqa biha. Müslümanlar uşu sözge aqıllırak. Jana ahli uşuga iyi layıktı uşu Müslümanlar özü. Allah Teala her bir neseni bilüçü dep. Demek Tirmizi'nin rivayetinde kalimat takva degen emne degende aytılınıp atat kalimat takva bu la ilahe illallah. İmam Ahmad Humran Mevla Osman radıyallahu anh'ın kulu Humran degenden rivayet gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunday dep aytkan nuqqamın deydi. İnni la a'lamu kalimatan la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa harramahullahu alan nar. Men şunday bir sözdü bilem, qaysı bir pende çın jüröktön anı hakikat dep bilip ayta turgan bolsa, Allah anı dozoktun otundan söz saktayt degen. Aga dozoktun otun Allah aram kılat degen. Umar ibn Hattab aytat, ana uhaddisukum ma hiya. Men sizlerge bayan kılıp bereyin al emne ekenin. Kalimatul ihlas allati elzemaha Allahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu. Bu kalimat takva degeni ihlas kelimesi Allah Peygamberimizga jana anın sahabalarına bunu bekem ilzam kılgan. Bergen bularga şunday bekem degen. Ve hiye kalimatut takva deydi. Bu kalimat takva Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün avası Abu Talib'e ölüm uçurunda aytkan. Abu Talib Peygamberimizni bağıp çoğaytkan kişi. Hazret Ali radıyallahu anh'ın atası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün atasını görgön emes. Enenin karnında özünün atasının adı Abdullah dünyadan ötüp ketken. Ene boyunda, Amine öz boyunda gezinde. Törölgönden keyin enemiz bağıp çoğ atası Abdülmuttalip'tin karamağında çoğaygan. Abdülmuttalip bul dağı 8-9 yaşında dünyadan ötüp ketkenden keyin özünün atasının bir tuğanı Abu Talib avası oşonun gözömölünde olgan. Şontip Peygamberimiz üylөнгөнүп, nары çoğayıp, жетелеп, kıskası aytkanda Kur'an ayatları düşüp, oşon turguçaktı bardығы şu Abu Talib'tin gözömölünde olgan. Abu Talib atasının bir tuğanı. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayavay jardan berip, koldo көрсөткөнү менен imanға kelgen emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kança jakşı göröt ele, kança aytat ele.
Акырында өлүм учурунда, өлүм төшөгүндө дагы айтты Абу Талипке. Ава, бир айтып коюңуз ушу сөздү. Эртеге Алланын алдында мен сизди шапаат кылам, куткарам. Ушу сөздүн берекесин. Жок. Тагдырындагы жок экен. Буйрубады. Ошол калима мынакей. Алла субхана ва таала пайгамбарыбызга сахабаларга бергени. Милдеттендиргени. Калимат таква деп. Ибн Аббас разияллаху анху айтат, эмне үчүн калимат таква деп айтат десе, ар бир нерсенин фундаменти таквалыкта. Бул ла илаха иллаллах бардык такванын фундаменти ушул. Ушундан анан бутактайт бардык жалбырактап мөмөлөгөнү таквалыктын маратип. Такванын да мартабалары бар. Эң биринчи негизги такванын мартабасы ал туугандар ширктен сактануу. Андан кийин чоң күнөөлөрдөн сактануу. Андан кийин кичине күнөөлөрдөн сактануу. Андан кийин кайсынысы жакшы, кайсынысы жакшыраак болсо, жакшыраагын аткаруу. Ушинтип такванын маратиптери кетет. Мартабалары. Демек адам баласы эң биринчи ширктен сактануу. Анан чоң күнөөлөр, кайсы чоң күнөөлөр бар, аны билип алышыбыз керек дагы, андан сактанайын. Анан кичине күнөөлөрдөн сактанайын. Ушул бардык азыркы такванын даражаларынын эң түбү башы, фундаменти ла илаха иллаллах. Жүрөктүн таквалыгы, дене мүчөлөрүнүн таквалыгы, тилдин таквалыгы, ушунун бардыгы ла илаха иллаллахдан чыгат. Ким ошон үчүн ушул чын жүрөктөн айткан болсо, дозоктон кутулат деп атпайбызбы? Бул калима ла илаха иллаллахнын 7-чи аты калиматул ихлас. Ихлас калимасы. Абу Дауд, Ибн Хиббан, рахимахумуллах, булар Абдурахман ибн Абза деген сахабадан риваят келтирет. Ал атасынан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң атканда мындай деп айтат эле: "Асбахна аля фитратил ислам ва аля калиматил ихлас ва аля дини набийна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ва аля миллати абина Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң атканда ушу дуаны окуйт эле. Биз дагы жаттап алайлы. Пайгамбарыбыздын артынан ээрчип, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, ушу дуаны окуйлу. Ушу дуанын сообун алабыз. Бунун дуанын касиетин алабыз, нурун алабыз, пайдасын алабыз. Асбахна аля фитратил ислам. Фитратил исламда мен таң аттырдым. Фитра деп коет. Фитра деген эмне десе, алымдарыбыздын ортосунда көптөгөн маанилерди камтыган сөз болуп. Жаралуу, табияты, ислам. Ошондой эле исламды кабыл алууга жөндөмдүүлүк. Хадисте келет го. Куллу маулуд юлад алал фитра. Ар бир бала фитратта туулат дегени. Алла Таала негизи түпкү жаралуусу адам перзент туулганда бул мусулман болуп туулбайт же кафир болуп туулбайт. Мусулман иман менен кафирдан дагы эч кандай тиешеси жок, ортодо болуп деп. Бирок угуп алыңыз. Бунда фитратта Алла Таала ар бир пендесин жаратканда акыйкатты кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн койгон. Акыйкатты кабыл алуу, исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгү ар бир пендеге Алла Таала буну берген. Кийин аны чөйрө менен, ата-энеси жөөт болсо, барып жок кылган. Жөөт кылып алды. Ата-энеси христиан болсо, барып туруп, ошол исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жок кылып туруп, христиан кылып салды. Чөйрө. Кайсы мажуси деп коет, отпарас, бутпарас болсо, ошондой кылып калат. Буну фитрат деп коет туган. Мейли. Азыркы сөздө пайгамбарыбыз эмне деп атат?
asbahna ala fitratil İslam. Ana. Men taң attırdım İslam'ın fitratında. Ana. Keremet. Ve ala kalimatil ihlas. İhlas sözünde. İhlas sözü qaysı eken? Kalimatul ihlas degen la ilahe illallah. Ve ala dini nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dininde taң attırdım men. Ve ala milleti abina İbrahim hanifa. Ve ma kana minel müşrikin. Jana İbrahim peygamberдің milletinde al kişi müşrik emes ele şirk keltirген. Hanif. Mundayча ayтканда түз жолдон оғон, мейіл болған, қийшайған емес еле, түп-түз бекем ханиф. Ошоғо милләтінде деп. Фитратыл ислам, калиматыл ихлас, пайғамбарымыздың дини, милләт Ибрахим, ошо таң аттырдым деген дуа. Абу Даудта да келет, мынаке, Ибн Хиббанда да келет, мынаке. Шөнчен иншалла бұл дуаларды біздің жашауымызға кіргізейлі. Не қылайлы? Жашауымыздың бір вазифасы болсын. Вазифа деген жашауымыздан бір үліш берейлі. 24 саат жашауымыздан ушуну айтқанға 10 секундын беріңіз. Қанша секунд? 10 секунд. Қиын емес пе? 10 секунд берсеңіз. Іштек ол ғой? أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 10 sekund. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat: Subhanallah hiye salatul halaik velhamdülillah kelimatul şükür ve la ilahe illallah kelimatul ihlas. Wallahu akbar tamla'u ma bayna samai wal ard ve idza qala al abd la havle ve la kuvvete illa billah qala Allah Teala aslama ve istaslama. Rawahu Razin. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat tuğanlar Subhanallah bu ne kendisi hiya salatul halaik bardıq mahluktun namazı bu. Çünkü olsa salat degende duası. Bardıq mahluk asman deysiz mi, cer deysiz mi, beyiş deysiz mi, dozok deysiz mi, perişte deysiz mi, gün deysiz mi, ay deysiz mi, yıldız deysiz mi, planetalar deysiz mi, kanatlılar deysiz mi, cırtqıçlar deysiz mi, balıklar deysiz mi, qanday gana mahluk bolup olsun, oşonun zikri subhanallah. Zikir kılattılardı bardığı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayeti var. İşte bunlar bardığı Allah Teala'nın ayıptan taza ekeni, aru ekeni bayandaydı. Hep tesbih deydi. Velhamdülillah olsa kelimat-ı şükür. Şükür keliması qandayken, şükür sözü qanday? Elhamdülillah. Şunun için tuğanlar, bizim tilimizden daima elhamdülillah degen söz çıksın. Kelimat-ı şükür, şükür sözü çıksın. Allah Teala'ga şükür kılgandın. Anın jolu, sözü elhamdülillah. Biz adamlara biz rahmat aytamiz go. Çay verse rahmat, sıylasa rahmat. Ya, jana başka inşallah көп учурларда rahmat dep aytamiz. Allah'a rahmat aytkanыңыздын sözü jolu elhamdülillah. Deyiz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim gün batardan aldın, jana gün çıgardan aldın, 100 jolu subhanallah dese, 100 tönü kurbanlık çalganın soğuğunu alır deydi. Kança tönü? 100 tönü, bir tön $1000. 100 tönü kurbanlık çalganın soğuğunu alır. Kim elhamdülillah deyip 100 aytsa, gün batardan burada 100 jol elhamdülillah deyip koyunuz. Gün çıgardan burada 100 jol elhamdülillah deyiniz. 100 attı, eğer tokumu menen çoğun gazatқа dayardap sadaka kılgan soğun alасыз. Elhamdülillah.
Allahu akbar. 100 uydu qurbandıq qılған соғылыңыз дейді. Мен мұны еркелейлім, не дейді? Алхамдулилля калимату шүкір. Туғандар, алхамдулилля деген сөз калимату шүкір. Шүкірдің сөзі ұшы екен. Bir нәрсені қоша айтайын, алхамдулилланың қотырмасы жоқ. Біз жөн Аллаға мақтау болсын дейбіз. Атақ бұл алхамдулилланы бүткіл дүниедегі тілдің бардығы, ұшының мәнісін айтып беруден ажиз, алсыздық қылады. Айта албайды. Алла Құранда Алхамдулиллахи Роббил Аламин деп бізге баштап ең бірінші сөзді шыны үйреткен. Андан кейін Ла илаха иллаллах калиматул ихлас. Мұнаке. Ла илаха иллаллахның аттарын айтып аттығы әлі, жетінші аты калиматул ихлас. Ла илаха иллаллах ихлас сөзі. Siz la ilahe illallah dediniz. Bir Allah'a özünüzü tapşırdınız. Bir Allah'a inandınız. Alamның kocoyunu жалғыз Allah'dır. Bir Allah için yaşaşım gereken, bir Allah için жақсы iş kılışım gereken. İbrahim Peygamber aytқанда Allah buyruq bergen. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Aytqın ey İbrahim. Ne dep? İnna salat elbette menin namazı, menin kurbançılığı, menin yaşoğum, ölümüm, bütkül alamın Rabbusu Allah'a taandık. Oşun üçün gana. Yaşayım Allah üçün, can berim Allah üçün. Allahu Akbar, tamla'u ma bayna semai vel ard. Bir yerde aytат mınaki Allahu Akbar degen, asman menen жердің ортосын толтырат дейді соғыпқа. Нурға толтырат. Керемет қасиетке толтырады. Асман мен жер мен асман ортасындағы боштық, мейкіндік ешкім толтыра алмайды бұны. Ешкім толтыра алмайды. Буғдаймен толтыра аласыз ба? Немен толтырады? Жер мен асманның ортасын. Аллах Акбар толтырады шыны. Аллах Акбар деген сөздің шынша соғып береді Алла Тағала, жер мен асман ортасында бата тұрған. Pende la havla ve la kuvvete illa billah dese Allah aytат ekan. Pendem moyun sundu, özün özün bana tapşırdı deydi. Qaraç, la havla ve la kuvvete illa billah. Şuncha tuğanlar uçurdan paydalanıp keteyin. Tilibizde Allah'ın ulu zikirlerini göndüreyle, үйreteyle, adattandırtaylı. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Hadislerde bunun paydaları öte көп айтылынған. Öte көп. Телевизор şu göndürüşümüz gerek. Жүрек нұрланады, қабыр нұрланады, сырот көпірі нұрланады, ақырет нұрланады. Шайтан алсырайды, азғырығы алсырайды, жақындай албайды, ұзақтайды. Bir günü Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu hutba aytıp mınday dedi. Qama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amu avval. Peygamberimiz birinci жылы bizge bir nasihat aytayın dep turup kaldı. Dep Peygamberimiz estegендиктен fahanaqathu ibra. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu sürekli толқынданып кестеп кетип Salasa marat 3 yıl uşunday oldu dedi. Sümme kalanan kin aytti deydi. Peygamberimiz bunday deyiptir. Kala sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yuhannas, ey adamlar, sallallahu alel muafat. Fe innehu lem yuta ahadun mislel yakin ba'del muafat. Allah Teala'dan afiyet sorağıla. Afiyet sorağıla. Antkeni bekem Allah'a işenimden giyin kele berilgen nerse en ulu bul afiyet bulat. Afiyet degen nerse amandık, sak salamatçılık, denenizge, üybülöңizge, jerinizge, elingizge amandık sorağınız. Gözünüzge amandık sorağınız, kulağınızga amandık sorağınız.
жүрегіңізге, денсаулығыңызға, малыңызға, дүниеңізге, бала-чақаңызға, диніңізге амандық сұраңыз. Сақ саламатшылық сұраңыз. Пайғамбар сұрайды: Аллахумма инна ас'алука ал-афва вал афия фид дуnya вал ахира. Аллахумма инна ас'алука ал-афва вал афия фи дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Үй білеме, бала-чақама, мал-мүлкіме, диниме, я Алла, афият бер. Қандай бер? Амандық бер. Мен тапқан мал-мүлкіме, амандық бер. Бала-чақам бар, я Алла, ұшыларға амандық бер. Көріп атқан көзіме, Аллахума афини фи сам'i, Аллахума афини фи басари, құлағыма афият бер, я Алла. Амандық бер. Афиятты алымдар ше, өте соны чешмелеп берген. Афият деген не? Афият деп алымдар ат-тахаллус мина шарри куллихи ва асбаби дейді. Өзі орыстар благополучие деп ойлап откен. Афият не деп откен? Благополучие. Бірақ бұл деле афияттың негізгі мәнісінше толық түсіндіріп бере албайды. Мына сөзден біз толық түсінсек болады, алымдарымыздың чешмелеусінен. Ат-тахаллус мина шарри кулли ва асбаби. Бардық жамандықтан құтылу. Афият деген екен. Бардық жамандықтан құтылу. Я Алла, менің үй білемді бардық жамандықтан құтқар, сақта. Мал мүлкімді жамандықтан сақта. Көзімді жамандықтан сақта. Құлағымды жамандықтан сақта. Динімді, дүниемді, мал дүние, жан дүниемді. Бардық жамандықтан, жан оша жамандықтың себептері бар. Аспап. Себеп болып қалған. Ошонысынан қоша сақта. Мына афиятты мәнісі. Ошончо пайғамбарымыз айтады, имандан кейін, иман, яқин, бекем Аллаға ишенімнен кейін еле ең улуу байлық, балулық бұл афият. Благополучие. Ошон үчүн иншааллах Алла субханаху тааладан ушу Абу Бакр Сиддик разияллаху ушуну айтып, пайгамбарыбыздын хутбасында айтты, пайгамбарыбыз ушинтип айтты: Я юханнас, саллаллаху аль-муафат. Силер Алла Тааладан афият сурагыла. Фа иннаху лам юта ахад мислал яқин ба'дал муафаат. Bir rivayette lan tu'tu şey'en ba'da kalimatul ihlas misal muafat. İhlas kalimasından keyin ele sizlerge berilgen en yaxşı nerse mınake afiyat bolot. Sallallahu al-afiya, afiyat suragıla Allah'dan. Ve la ashadda min ar-riba ba'dal kufr. Kapırlıktan keyin en jaman nerse şektenü. Ошон үчүн dinimizde şektenbeyler. Gayra tirilүүдөн şektenbeyler. Ölgönden keyin gayra tirilem degenge bekem işeneyler. Ahiret var, beyiş var, dozok var, esep kitep var, taraza var, sırat köprüsü var, kabırda sorak var. Şektenbeyler. Kur'an'a bekem işeneyler, Peygamberimize bekem işeneyler. Kur'an'dan aytkanına işeneyler. Şektengen çatak naburut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de dualarında Allahümme inni audu bike mineşşirk ve şak. Ya Allah beni şirkten sakta, cana şekten sakta. Şektenüden. Gümön sürü atasın, şekteni atasın. Yok, çok. Bizdeki bekem işenim mene, yakin mene. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytты, sizlerdi жоқтан барғылған Allah, azı барғылып, sizlerdi жоқ қылып, қайрада барғылады. Allah'a ешқан қиын емес дейді. Çünkü inşallah bu şek dağı jaman oğru bu. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? İnnemel mu'minûnellezîne âmanû ve câhadû bi amvâlihim ve anfusihim fi sabilillahi. Ya innemel mu'minûnellezîne âmanû billahi ve rasûlihi thumme lem yertabu ve cahadu bi amwali ve anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Çınçıl kim bilesiz mi? Çınığı imandılar. Allah'ın elçisine iman keltirgenden keyin şekten işpey. Thumme lem yertabu.
Şektенбейді, болды. Allah не деді бе? 100-ге 100, 99-дағы емес, 100-ге 100 ишенеді. Пайғамбарымыз емнені айтты бе? 100-ге 100 ишенеді. Сумма ләм яртабу. Кейін алар шектенішпейді. Жаны өзінің мал жаны менен Алланың жолында мейнет қылышады. Мына ушу адамдар Алла Таала айтады чынчылдар. Және мен чынмын деп көкірекке соға бергенің менен чын бола бербейсің. Құран айтқандай чынсың ба көрөбүз. Құран кимди чын десе, ошол чын. Улайка хумус садиқун. Алла Таала айтады. Себеп субханалла, чөлдіктер арабтардың, бедуиндер, қалатыл а'рабу аманна, пайғамбарымызға келіп айтты да, біз иман келтірдік деді. Алладан өкім келді. Құл. Айтып қой деді. Ләм ту'мину, сіздер иман келтірген жоқсыңар. Валакин құлу асламда. Біз баш едік дегілі. Валамма ядхул иману фи кулубикум. Пока сіздердің жүрегіңізге иман кере елек дейді Алла Таала. Ва ин тути'уллаха ва расулаху лам ялиту минху шай'a. Егер сен Аллаға баш ийсеңер, Алланың елшісіне баш ийсеңер, сіздерге еш қандай жақсы іштеріңізден кемілбейді. Лам ялиту минху шай'a. Алла Таала кемітпейді. Инналлаху гафур рахим. Садақаллаху алиyyul азим. Алла Таала кешірімді, райымды. Демек, алар айтышты, біз иман келтірдік деп. Алла айтады, иман келтірген жоқсыңар дейді. Biz elhamdülillah iman keltirdik. Alımlar aytışat, ya Allah, şu korkuşumuz gerek eken Allah'dança. Allah duruk, sen iman keltirgen joksun dep koysaçı. Men çınçılmın dep atasın. Allah aytıyor, sen çınçıl emessin deseçi. Бірақ Құранда Алла Субханаһу ва Тааля айтып қойды, чынчыл кім екенін. Иннамал муъминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу. Шек күмөнсүз имандуулар, чыныгы имандуулар. Аллаға, елчисине иман келтирип, андан кийин шектенбегендер. Андан кийин шектенбегендер. Ошо ойдон токтоп калган жок, иман келтирип шектенбей. Жок. Важахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилилlah. Алланын жолунда мал жаны менен эмнет кылгандар. Илимдин жолунда, даваттын жолунда, газаттын жолунда, напсы менен күрөшүү, душман менен күрөшүү. Улайка хумус садиқун. Мына ушулар чынчылдар дейт. Алланын алдында чын деп ушул экен да. Ла илаха иллаллах. Демек, мына кетигандар капырлыктан кийин эле эң жаман нерсе шектенүү экен. Ва алейкум бис-сидq. Пайгамбарыбыз айтты, чынчылдыкты бекем кармагыла. Тилиңер, амалыңар чын болсын, ниетиңер чын болсын. Фа иннаху яхди илал бир. Анткени чынчылдык жакшылыкка жолдойт экен. Чынчылдык кайка жолдойт экен? Чынчылдык жакшылыктын эшиктерин ачат. Чынчылдык жакшылыктардын эшиктерин ачат. Сизди жакшылыкка жетелейт. Яхди илал бир. Ва хума фил жанна. Чынчылдык жана жакшылык экөө тең бейиште. Демек, ким ушу сыпатка ээ болсо, чынчылдыкка, жакшылыкка, ал өзү бейиште. Ва iyyakum вал кадиб. Жалган сүйлөгөндөн сактангыла деп атат. Фа иннаху яхди илал фужур. Анткени жалган сүйлөгөнчө күнөөлөрдүн эшигин ачат. Күнөөлөргө жолдойт ал. Кайга жолдойт экен? Жалган күнөөлөргө жолдойт. Сиздин колуңуздан кармап күнөөлөрдүн жолуна салып коет. Ва хума финнар. Бул экөө тең. Фужур күнөө, жалган, кизип экөө тең дозокто дейт. Үчүнчү туугандар, биз азыр өтө чоң сыноонун алдындабыз. Чоң күрөштүн алдындабыз. Түбөлүктүү ахиретибиздин маселеси. Түбөлүктүү ахиретибиздин маселеси. Ошон үчүн сиз айтпаңыз, аналар алдап атат го, жашап атат го. Нормальный үй салып атышат мындан. Аны караба. Ал сизди алдап койбосун. Ал алдап койбосун сизди. Сиз пайгамбарды караңыз. Пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү. Мен дагы, сиз дагы. Эркек да аял дагы. Бар пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү.
Күйөөсү да пайгамбарыбызды карап жашасын, аял да пайгамбарды. Ата-энеси дагы, балдары дагы. Колубуздан келишинче туган, ушудан калбаңыз. Ана мындай болуп атат, анан тиги мындай болуп атат деп жашооңузду эке кетирбең. Шайтан ошо аркылуу сизди алаксытып, ошону эптеп, үзүр кылып сизге айтып алдайт анан. Насаи шарифте Хаким, Мусадра Хакимде экөөндө келет. Аммар ибн Ясир разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун дуа кылган экен. Ошол узун дуада калиматул ихлас сураган. Ас'алука калиматул ихлас. Я Алла, мен сенен ихлас сөзүн сурайм. Мааниси эмне? Ла иляха иллаллах. Кеп ошода кетип атат сабагыбыз. Ла иляха иллаллах аттары бар. Макулбу? Ошонун бир аты некен? Калимату таква болду бүгүн. Экинчиси калиматул ихлас болду. Таква деген күнөөдөн сактануу, ихлас деген калыс болуу. Алла Таалага калыс. Эмне гана жакшы иш кылсак, жакшы сөз айтсак, калыс Алла үчүн кылайлы. Бир, жалгыз, шериги жок. Эч нерсени кошпостон. Мына дуаны караңыз, эмне деп атат? Аллаху акбар. Аллахумма би илмикал гайб ва кудратика алал халк ахини ма алимта ал хаята хайран ли ва таваффани ида алимта ал вафата хайран ли. Кыскасы, я Алла, сенин гайыптагы илимиң менен, махлукка болгон кудретиң менен суранарым. Мага жашоо бергин. Качанда жашоо мен үчүн жакшы болгонун билип турсаң, жашоо бергин. Жана менин жанымды алгын. Качан өлүм мен үчүн жакшы болгонду билип турсаң. Өзү мына бол. Дуа мындай да. Узунураак дуасы мындай болчу. Аллахумма ва ас'алука хашиятак фил гайб ва шахада. Я Алла, мен сенен коркууну сураймын. Фил гайб ва шахада, гайыпта дагы, барда дагы. Бул дегени бар Алла Тааладан биз жараткандан Алла Субханаху ва Тааланы хашият, Алладан коркууну сурайлы. Дуа кылайлы. Я Алла, мага хашият бер. Өзүңдөн коркуу бер депчи. Хадистерде келет, я Алла, мен сенен ушундай коркуу сураймын. Мен менен күнөөнүн ортосунда тоскоолдук кыла турган. Тосмо боло турган. Ушунча коркуу бер. Күнөө менен мен ортосунда тосмо болсун. Тосуп койсун да. Мени күнөөдөн тосо турган коркуу бер мага. Арам нерседен токтото турган коркуу бер мага. Biz Allah Taala'dan dен соолук сурап атабыз, өмүр сурап атабыз, перзент сурап атабыз, бейиш сурап атабыз, кечирим сурап атабыз. Ошолордун арасына бирөөнү кошуш керек. Нени? Алладан коркууну сурайлы. Кайердейм? Фил гайби ва шахада. Гайыпта жана шахадат барда. Мейлі адамдар бар болсын, адамдар жоқ болсын, эки учурда мен Алладан коркууну сурайм. Васалука калиматал ихлас фир риза вал гадаб. Я Алла, ихлас сөзүн сураймын. Разычылыкта дагы, ачууланганда дагы. Я Алла, мен кубанып, разы болгон учурумда дагы ихлас сөзүн сүйлөгөндү сурайм сенен. Ошондой эле ачуум келип аткан учурда дагы ихлас сөзүн сүйлөгөндү сурайм сенен дейт. Калиматул ихлас фир риза вал гадаб. Экөөндө тең. Бизде көбүнчө мындай болуп калат. Көңүл акчы, жакшы, машалла, ихласы, жакшы сөз сүйлөйсүн. Ачууланганда уже баланс кетет, тең салмактуулук кетет, напс аралашат. Башка нерсени сүйлөйбүз да. Пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат силер. Ва ас'алука калиматал ихлас фир риза вал гадаб. Ва ас'алука кас фил факр вал гина. Я Алла, кембагалдыкта дагы, байлыкта дагы ортолукту сурайм. Нен сурайм? Анқаста таблугу. Силер ортолукту бекем кармагыла максатыңарга жетесиңер.
Hayrul umur awsatuha, işlerin en жақсысы ортасы. Öte aldığa çıkıp ketpe. Öte artta kalıp kalma. El menen ortada. Ortaçıl жақсы бол. Andan kimi deydi? Vas'aluka na'iman la yanfat. Ya Allah, men senen tügönbögön nemat sorayım. Tügönbögön nemat sorayım. Vas'aluka qurrata ayn la tanqati. Ya Allah, men sen uşunday көздің қарегін. Мында айтқанда бейпілдік, рахат сұрайым. Еш қачан үзілбеген. Vas'aluka rida bil qada. Ya Allah, senin çeçimine razıçılık sұрайым. Sen men туралы emne çeçim çıkarsan, men oşoğa razı bolayım. Oşonu sұрайым senen. Ya Allah, men туралы қандай çeçim çıkardın? Qancha жашайым мен? Men oşoğa razımın. Manga qancha rızkı veresin? Men oşoğa razımın. Manga qancha amandıq veresin? Qancha abroy veresin? Men oşoğa qancha perzent veresin? Qancha izzat veresin? Ya Allah, men oşoğa razımın. Men туралы emneni çetsen, men oşoğa razımın. Денсаулық, рызқы, бала чақа. Men туралы, ya Allah, emneni çetsen, men oşoğa nemin? Razымын. Oşoğa Allah Taala'dan dua kılıp, As'aluka rida bin qada deydi düşün. Allah'a qaraç keremet dua. As'aluka rida bil qada. Ya Allah, çeçimine men туралы emne çetsen, oşoğa men razıçılıkты sұрайым. Men жүрегіме senin çeçimine bolğon razıçılıkты berçi mağa. Men жүрегіме орнотуp koyçu, что sen любой çeçimine men razı bolayın. Her bir günge razımın, her bir tünge razımın. Meni qanday öň kıldın, oşoğa razımın. Meni qaysı ulutta jarattın, kırgız kılıp, ya Allah, razımın uşuğa. Kaçan jarattın, kim menen zamandaş kıldın? Kançalık mağa, ya Allah, sen berdin, kança nerseni bölüp berdin, bu sen bilesin, sen danışmansın. Allah Taala bardın bilet, kança ne bergen. Oşoğa çeçimge razıçılık. Vas'aluka bardal ayş ba'dal maut. Ya Allah, ölümden keyin salkın yaşanı sұрайым, beyişti sұрайым деген. Azaptı emas. Vas'aluka laddata nazar ila vajhik. Ya Allah, senin yüzüne qaragandın rahatın sұрайым. Yüzüne qarao'nun rahatı, Allah'ın yüzün qaragandağı rahat. Beyişteki kança nimet verilse, Allah Subhanahu wa Ta'ala aytadi kemnake. Al nimetlerden bardığını unutup kalas Allah Ta'ala'nı görgönde. Beyişte Allah Ta'ala'nı görü, bul bar, hakikat bul. Bizden akidamız uşunday, işenimiz uşunday. Ahl-i sünnet vel cemaat beyişte Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı görüt. Bir alım aytkan, ma tabatı dünya illa bi zikrik, velel ahire illa bi afuvik, velel cenne illa bi ru'yatik. Ya Allah, dünya senin zikrin menen qoz, ahiret senin geçirimin menen qoz, beyiş seni görü menen qoz. Dünya Allah'ın zikrisiz hiç kanday qoğuzluğu yok. Ahiret Allah'ın geçirimisiz, beyiş Allah'ını görüsüz, qoğuz emes, жақшы emes, ma tabat. Allah Taala'nın barımızga beyişte özün görüsün nasip kılsın, amin. Amin, amin. Peygamberimiz aytkan, Allah'ın jaratıcıları görürsüngөр dedi. İnşallah. Estağfurullah. As'aluka laddatan nazar ila vajhik deydi buna. Ya Allah, men senin sұрайым laddatan nazar. Görünün lazzatı, rahatı.
Неге? Ила ваджхик, ya Allah seni görүүнүн ләззатын, рахатын сурайм. Пайгамбар Усам. Буну азыр сурабаса качан сурайбыз? Өлгөндөн кийинби? Биз Алладан эмнени сурашыбыз керек, пайгамбарыбыз бардыгын үйрөткөн. Кара, пайгамбар энеден да боорукер. Сиз өзүңүзгө канча боорукер болсоңуз, андан да боорукерирээк. Бизгечи dünya ahirette kança payda olsa ошонун бардыгын айткан. Dünya ahirette kança payda olsa ошонун бардыгына кызыктырып, түшүндүрүп, чакырып кеткен. Dünya ahirеттин канча зыяны болсо, бардыгынан эскертип, коркутуп, этияттангыла деп, алардын бардыгын айтып кеткен. Болбу? Ушуну пайгамбар дейт. Аллахтын аманатын алып келген. Ошолордун бири мынаке. Биз эгерде буну укпасак, билбесек, Алладан эмнени сураганды? Dünya мен урган бойда жашаган бойда өтүп кетсек. Мыналарды бирден алып туруп жаттап сурайлы Алладан. Ас'алука ладдатан назар иля ваджхик. Я Аллах. Мен сенен сени көрүү рахатын сурайм дейт. Алланы көргөндөгү рахат канча? Аны адам акыл кыялына элестетиши мүмкүн эмес. Ва шаук иля ликаик фи гайри дарра мудирра вала фитнатин мудилла. Ya Allah, sana жолугунун кызыгуусун сурайм. Bir hadiste Peygamberimiz айтат, kim Allah'a жолукканды жакшы көрсө, Allah дагы Allah'a жолукканды жакшы көрөт, ага жолукканды жакшы көрөт. Kim Allah'a жолукканды жек көрсө, Allah дагы ага жолукканды жек көрөт дейт. Эртеби кечпи, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыз Allah'a жолугабыз. Бирок ошо жолугуну жакшы көрсөңүз, Allah да жолугуну жакшы көрөт. Жек көрсөңүз, Allah да жек көрөт. Менде дуа, ашаук иля ликаик. Ya Allah, мен сенен суранарым саңа жолугуга кызыгуу. Шаук деп калат. Атаңа жолукканды кызыгасың, апаңа жолукканды кызыгасың, аял балачаңа жолукканды, досуңа жолукканды. Өзгөчө көптөн бери жолукпай жүргөндөргө, чысы бир ишиң бар, падышага бир жолугайын деп атасың. Канча кызыгуу менен, умтулуу менен, Жосы Каабанын имамына жолуксам гана деп жүрөсүң. Каабанын имамына. Бир жолугу, бир учураш, бир колун кармап алсам гана. Ошол умтулуу кызыгууну шауктап катараптар. Ya Allah, сага жолугуга кызыгуу сурайм. Эмнеде? Фи гайри дарра мудирра. Зыян берүүчү зыяндан башка. Адаштыруучу фитнеден башка. Вала фитнати мудилла. Демек Алла Таалага жолугайын, адашпай, зыян тартпай, бактысыз болбой. Фи гайри дарра, зыянсыз. Мудирра, зыян бере турган зыянсыз. Вала фитна, фитнасыз. Мудилла, адаштыра турган фитнасыз. Жолугу ушундай болсун, ya Allah, сага бир эч бир зыянсыз, эч кандай бир адашуу фитнасыз жолугайын деген. Ушул жерде да калиматул ихлас деп ла иляха иллаллахну аты калиматул ихлас. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады. Мынаке андан кийин Аллахумма зайинна би зинатил иман вадж'ална худатан махдиин. Ya Allah, bizdi imandын зыйнаты менен зыйнатта, имандын кооздугу менен коозду. Жана bizdi туура жол табуучулардан кыл. Кимдерден кыл? Туура жолго салуучулардан кыл. Өзүбүз туура жол таба тургандар болойлу. Башкаларды туура жолго сала тургандардан болойлу. Ушуну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы вадж'ална худат махдиин. Башкаларды, ya Allah, туура жолго салуучулар, махдиин, өзү туура жол табуучулар, өзүбүз да туура жолдо болгон, башкаларды туура жолго салган, ушундайлардан кыл. Башка дуалар да келет да. Ya Allah, мени адашкандардан кылба, адаштыруучулардан кылба.
Кимдерден кылба? Адашкандардан кылба? Өзүм. Экинчиси, башкаларды адаштыра тургандардан кылба. Аллахумма джална хадин мухтадин гайра даллин вала мудиллин. Мына дуа. Ya Allah, bizди тура жол тапкан, тура жолго салгандардан кыл. Өзүбүз тура жол табуучулар, башкаларды тура жолго салуучулар, ошолордон кыл. Өзүбүз адашкандан, башкаларды адаштыргандардан кылба бизди. Кейбір адам өзі адашқан, бирок башкаларды адаштырбайт. Мақлу? Буда деле зыян бар, бирок бирөө. Кейбір ушундай акмактар өзү дагы адашкан, башкаларды дагы адаштырат да. Эми кейбир адамдар хидаят тапкан, туура жол тапкандар бар, машаалла. Бул дагы кандай десем, сыймыктанганга ылайыктуу. Өзү туура жолдо, машаалла. Бирок башкаларды туура жолго чакырбайт да. Өзүм эле болсом болду. Бунун кээде жаман сөзү бар, эгоист деген. Өзүм эле дейт да. Мен эле намаз окусам болду. Башка эмне болду? Ишим жок булар менен. Мен эле Кур'ан окусам болду. Мен эле машаалла ихластуу, зикир, дуа, жакшы иштерди мен өзүм эле башка. Анан да шылтоо кылып коет мен. Айтсаң баары укпайт да депчи. Жок, качан айттың сени? Кейбір бактылуулар бар. Өзү туура жол тапкан, жакшы иштерди кылган, жамандыктан сактанган. И башкаларды туура жолго салган. Алла баарыбыз ошолордон кылсын, амин. Ошон үчүн үй бүлөбүздөн баштап чөйрөбүз, тааныбаганыбыз, жолуккан ушулардын баардыгын жакшылыкка чакыра берейли, туура жолго чакыра берейли. Чакырабызбы иншалла? Я. Дарман бару? Иншалла. Ушун аты дават. Ушун аты эмне? Өзүң жакшы иш кыл, башкаларды жакшылыкка чакыр. Жамандыкты ташта, андан сактан, башкаларды дагы жамандыктан таштага айт. Аллахумма зайинна бизинатил иман. Я Алла, бизди имандын кооздугу менен коозда деп атат. Kur'an-ı Kerim'de ayet var da, Hucurat Suresi'nde gelet de, وَعَلَمُ أَنَّ اللّٰهِ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ